Gasa iti biyak. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyak. Manang Rosing, nakitak man ni Berong ni Jesudan. Sa bali man ang tikadwa na alalaki. Anya? Wen manang. Ay na, agsauak ko ma. Naglikaw damot iti pagnaan. Impagarup na siguro ajak ida nakita. Ay unay matan ni Veron. No kasta, insukat namanan jay sigod anopyo na. Siguro manang. Ay na, pang-upat day jayan alalaki iti biyag na. Ay. Amok tirik na manang. No apay mo't nga minakasjet ti aramid ni Beron Saan ang mapmapnag iti lalaki? Huwan nga ron. Kunak nga ron ano kayat na ti makiasawa manan. Sublyan na ni Denver nga asawa na. Gaputa si dadaan mo't amang awat kan kuana. Ay na, sinayang na ni Denver nga asawa na. Naanos ka nagagat ni Denver. Ngam ni Beron ti ayan ti parikot. Nasisirap iti kwarta. Nana Rosing, alaan nyo na ito agatan. Isupay nga aramatan na iti ubing. Ay na, agyaman akunay barok. Gaputa di mo liwayan ti responsibilidad mo kini Justin. Kan impatag mo ti kabsat na, nga uray saan asika ti amana. Kan uray no simurot ni Veron iti sabali a lalaki. Napatag kanyak na iti ubing, nana. Kat numalpas manan ti panag-eskwela, kidawag kada kayo. Ama panda kumapala iti balay tapno kakadwa kami. Awan parikot iti dayta, Denver Barok. Sika ti amada. Kan may sa kayat damot ti makipagnaid kan ka, iso ajak idalapdan. Agyaman ako na, nana. Denver Barok. Madamag kamanan. Anya na dyan, nana? Kasanunodumteng to ti panawan ang makitipon ni Veron kan ka. Mayat ka kadipay. Pasensya kayo, nana. Naupay ako na itinararamit na. Denver Barok. No itida mo ang nagkamali. Napakawan ko. Ngam hindi inulit-ulit na. Naupay akon. Kan may sa, naawat kon at talaga asaan ngagnanayon ti panagkadwami. Tinapatag kat naragsakda ko may ti kabalay na ita. Maawatan ka, Barok. Ore asino matkit ti alalaki. Ngam ti dawat ko laeng kan ka, kat dagiti putot mo. Sapay kumata di mo idaliplipatan. Ikarik da ita, nana. Veron anak, apay, nagsina kayo kadimanan kinidong. Owan nanang, saan kun nga'y ayatan? Iso nga di ko nanang agsina kami. Katuan, kun ako nadagos Ay, kat asino ngay nga rodje na idanon kanyak akaduam idi na minsan ijay syudad. Ni Edwin nanang. Ison tinobyok ita. Anya, at damanin ka barbaroan opyong. Ay kat talaga akasta nanang. Anya nga rod ngay, kat nagpintas daytoy anak yo. Ay na, Veron anak ko. Saan apakaidayawan ti adu alalaki iti biyag? Gaputa arig nan ang nagsisinublatan da ka. Kat anya ngay nga rod, di mabalin ko, kat agayatak mo't kini Edwin nanang. Ay, kayat mo gayam ti makiasawa. Di kalatan nakisinubyan kini Denver nga asawam. Nasaysaya at paitap no maurnos manen ti panagbiagyo. Ay nananang, dakkelan ni Justin nga anak mi. Mano atawanan ti naglabas. Kayat na asawan, awanan ti riknak kini Denver. Ay,
Sapay ko mga rod, tamaudin ni Edwin iti biyag mo. Veron, anak ko. Wan nanang masiguradok dayta. Sapay ko mga rod, Veron. Tani, gapo iti isusurot mo iti naduma-duma lalaki. Nabaybay amon ti anak mo. Naimbag pa'y kini Denver. Gapo taam mo na ti pagrebangan na kasama. Saan nga agliway amang paspasyar kan mangtad iti sustento iti anak na. Putot na ni Justin nanang. Katrumbang aramido na dayta. Isuad din ako maikumparakan ko na nanang. Edwin, masikugak. Anya? Anyat aramidon ta. Kitagkadwatan iti dagos mo Agpaiso. Uwan biron. Agdinatan kas agasawa. Masigog ka nga ro din, di agkabalaitan. Agyaman ako na Edwin. Kung naklakit inutalikodan na. Diyak ka ba alam no kastaman bilang? Saan to ang mapasamak dayta? Nga putay ayatan ka. Ngam uray masigog ka. Ken addan ton anak ta. Di mo baybay ang tinegosyo ta. Wan Edwin, saan ang mabalin abaybay ak tinegosyo ta? Gaputa day talaang mo ti pagsapulan ta. Nang runa itanta addan to anak ta. Manang Rosing, masikog mamatan ni Beron. Anya? Wan manang, naranak ida idi nagpasyudadak. Ay, anyan. Saan amalmalpas ti parikot ko kin ni Veron? Ay, jak amo iti dayjay nga anak mo. Agpasikog, inton aganak, agawid dito'y lugar tayo. Inton agsubliman ng tipig sana, ibati na ti anak naken ka. Kat agsubliman ng ijay syudad, santo agpaanak manan. Ay, wan nga ro dating ko. Ngam saan mat amabalin abaybay aklat tandag iti apo. Kaputa nakakaasida. Kas jay lang nga ro dun tar aramiden ti inada. Ipaidam ko pa'y laang mat, ti pamatag ko kadakwada. Ngam agruamat ni Veron iti day tangar aramiden na manang. Sikat ti agregregat, idinto nga iso, day talaang agpapaimas ti aramiden na. Ay, nauma akon amang bagbagakan ko na. Iso ang makaamumutan itibiyag na. Justin Apok, nagustom ka di mutla ang ti regalo ti inamkan ka. Lola? Ni, apay akas tamot ti panangkitam kanya ka po. Ay, Impaw it na ti regalo na ken kakin ni Lolam aton niya, Apok. Kastamot ti inggatang tayo iti kay ken pansit. Iso ti inayon na iti ginatgatang ti amam para itakasangay mo. awan surbi amin dagita Lola. Kaputa di naman lang inkarigatan tinagawid para iti kasangay ko ita. Ha, Baro akon Lola. Kat ammo ko na sa pulan ti pamatig ti maysa nga ina. Sipo dubingak. Takayo lang kinitatang tinang iparik na iti panang ipatagyo kanyak. Ngam ni nanang, pulos. Tilang kakapsat ko nga anak na kadagiti nagbalin akabit na ti kay kayat na. Apok, pangaasim, di ka kumagsao iti kasta. Pakawanan na kumalola. Ngam nabayagan nga iduldulin ko ti sakit tinakam ko kininanang. Ngamin, tiyakon kabailan nga ilumang. Talaga ang sakit tiriknak kininanang. Gaputa mariknak adinak patpatgan, Lola. Amok analiday ka anak ko. Ngam, di ka matalagan. Gaputa uray sa anak a perpekto nga ama. Ipaay ko amin na masapsapol mo. Naimbag ka pa'y tatang. Gaputa marik na kapatpatgan nak unay. Ngam ni nanang, jak pulos na rin na ti pamatag na kadata. Anak ko,
Talaga din akong kayat ti inam. Isa di mo namnamahin nga agdadin na tayo manan. Gaputa dan sabalya ka din nana. Dayta nga rin tinasakit para kanyak tatang. Ti panangisukat nakada kayo. Diyak amo ti sawa kanak ko. Gaputa awan mat amo kanak basula kiti inam. Angam, di kanayon nga ibagakin ka, ha? Igaid mo ti panagadal mo. Gaputa para matlaing kan kanita. Wan tatang, ikaw gumaak ti agadal. Gaputa kayat ko asubatan amin ang nagrigatan nyo kanyak. Kinkayat kayo asagutan iti diploma, tatang. Sikat ti inspirasyon ko tapno agbiagak latta. No mabalin la ko ma, ikuyog ka tapno agden natalatta. Ang agakar-akarak mo ti panggedan. Kanayon kan tumot lang nga panawan no kastaman bilang. Iso nga anuusang pailang ti kastoy anak ko. Siyak tulatan, ti umay mang sarsarong karken ka, ha? Wan tatang, maawatan kayo. Kan maysa, jak mapanawan ni Lola. Gaputawan ti kadwa na ijibalay. Gaputa ultimo ni Lola. Kat nalipatan siguro ni nanang. Diyay bukod na pagragsakan ti pampanunutin na, tatang. Madudugunay tiriknak. Itinangag ko asaritaan da Justin kanti ama na idinaminsan ading ko. Ay, ibagamday takin ni Beron manang rusing. Parang agpanunot. Ay, di nakmatladang ka no kasaritak. Kan maysa, awan pa'y oras ko ngagpasyudad. Kat awagam ama nang. Ay naading ko, ni Veron pa'y ti kunam. Idapon na ti cellphone na. Unay matanday jay ababay. Ang amala, sana bale. Siyak man ti mangibaga inton adda panagranami. Ay nasaanan to niya. Amangan no agsakit pa'y tinakam na. Awan ti bibiyang ko. Tinapatag, kat may bagak amin dagita. Tapno agnakam, bayat anasa papay. Ay na, nagpas ngay kamot gaya man, Veron. Wan, auntie. Nasurok makabulan to'y anak ko itan. Ah, kasta. Pangmano ka din, ti ama na itibiyag mo. Ha? Ay na, lalaki laeng matgayam ti berbero kam Veron. Iso abinaybay am ti anak mo, ija lugar tayo. Anya? Kat isumat. Amom ka di. Kagura na ka ti anak mo. Agasamat nga minday ta. Di mo idapagan ano. Uray ko mano agawid ka, idi kasangay na. Ngam saan gayam, gaputa adda ka dito'y ngagpapaimas. Auntie? Ay na, agpanunot kan Beron. Isimpamot ko man tibiyag mo, bayat anasapa pa eh. Bumakbakit kan. Saan mo't amabali na day talatan agpaspas ngay ti aramidam? Ha? Padakkelam day ta anak mo kat huston. Di ka manen agpasikog. Gaputa kaasimat ni nanang mo at agaaw-awir iti anak mo iti na duma-duma alalaki. Kastamat ti anak mo ang mabaybayan. Ala, auntie, panawan kayo pa'y. Adda ti agur-uray kanya. Anya ti sida, Biro. Ay, nabartak ka manan asimbangpot, Edwin. Pasensya ka na. Nakijaming aklain ka nagitigarayam ko. Anya? Maalam pa'y lang ti makijaming? Kat amom nga amom ti kadwak dito yung dagusta? Amomat nga adda ubing nga asikaswak. Kasano nga agluto, aglaba, aglinis kan ado pa'y amarami dito yung nagtibalay. Ay, kitiskirt niya ma. May kamanumat din dahi tang anak mo.
Iso nga amok akabalam na ito. Ay, buisit kit di kastoy abiyag. Sorry Biron, honey. Ay, di nakbusitan. Mainainayon kamot iti dayjay nga ikit ko ang makapabuisit. Apay, pilitin da ka manin ang makisinobyan iti sigod nga asawa. Ay na, di mo patpat dyan tiigid mo. Gaputa amok at di na kan kaya dayay. Gaputa pinagpasapasahan da kan. Manon di lalaki ang naglabas iti biyak mo. Anya, kasta ti ibagam kanyak itan, Edwin. No kasta nga rod, pumanaw kan. Pero wisyo ka lang itibiyag ko. Justin, apo, manong aldawon akasla naunag akanayon ti pampanunutom. Lola, Apay, adda ka di parikot mo. pakawanan na kuma, Lola. Ngaman niya. Lola, pakawanan na kuma. Gaputa masikugan tinubyak. Anya, Pakawanan na, Lola. Gaputa na ilawan kami tinubyak. Kat masikugan. anya. Pakawanan na kuma na. Ay, mangnamnamaak. Ano maadaanak iti putot? Agsubli ni nanang diti balay, Lola. Ipagpagapo na lang kuma iti apuna. Apo, Pakawan na kuma, Lola. Sana bali. Gaputa ituloy ka tatatagadal. Ipas na kulat tatatagadal. Iti kasta, saan kayo ang mapahit arapahapyo kanyak, Lola? Tatang, pakawanan na kuma itinaramid ko. Apay ngay Justin anak ko. Jak ninamnama akastoy ti aramidam. Pakawanan na kuma talaga, tatang. Barang iti dayta na pasamak, kat agsublimot din kadata ni nanang. Anya, Untang, ngamuray kas ti tinapasamak. Saan akagsardeng iti panagadal ko. Agadal aklata. Kaputadyak kaya't amapaay kayo kinilola iti arapapyo kanyak. agyamanak no kasta anak ko. Wen, igaad mo ti panagadal mo. Nang runay ta, taaddan bukod mo a pamilya. Para ti masakbayan nyo amin na baligim, anak ko. Anya ti aramiden tayo, nana. Masikog mo't gaya man ti nobya ni Justin. ay, wan nga rod Denver Barok. Awan ti mabalin tayo. No di ti mga klon iti napasamak. Ngun nga ron, nana. Nasaya at matkit dia, taimpun nun ti amin. Saan kat atilan apampanunot da nga aramidan. Ngun nga ron. Ngam, santay nga amo ti panunot ti naganak ti babae. Barang nasaya at ti amin, Barok. Kat gaputa masikukan, awanan ti maaramidan tayo. Kuyugan ta ni Justin ije balay tinobya na, kat mapantamakisarita. Ala nga ron, nana. Kat sapay ko maa, ta nasaya at to ti pagtungpalan ti amin. Nasaya at tanadanon ka dito'y dagos mo, Veron. Da kayo matgahayam, nanang. Wan, gaputa saan kamot ngaminan ang nagawawid. Nalipatam nga tan at lugar tayo. Saan mat, nanang? Agawid ako mga rudkat. Umay ko kumaibati ti anak ko, taawiran nyo kumaijay. Tapno aday kastak amanggat. Tani, pinanawan na kami ti salbag nga amana. Anya, Wan, nanang, iso amanggadak ko ma, tapno ada paggatang ko itigatas ti anak ko. ay una yun, Veron anak ko. Agbalbaliw kamot kumaitan. Simpaem ti biyag mo itan, tamaadaan kan iti apo ko. Anya? Anyat kaya ti asawan, nanang? Masikog tinobya ni Justin. Iso ang nagsaritaan mi kin ni Denver, apag simpaan mi ida. Apaman ang makapaggraduar da. Sana bali, taumadanin ti graduation da. Anya,
Apay nga intulok yun, nanang. Kan anyo ti aramiden day a Denver. Kunak man ko na yung responsable. Apay adi na binantayan ti putot na. Apay si Kaviron. Nabantayam ka din ni Justin. Anya? Sakbay nga agungot-ungot ka. Agamiris ka pay. Kan agawid ka ijay lugar tayo, tapno makitam ti sitwasyon. Tapno maamiris mo amin ang nagkurangam. Apay adi ka nagpampanunot si ka, Justin. Nanang, Apay at sinikugam tinobiam kat saan kayo pa'y nakagradwar. pakawanan na kumananang. Yung sa nabali, tay karik ngagbalinak tulat ta na singpet nga anak kada kayo. Ken ama kadagiti aginak. Anya? Wenanang, saan kayo matanagan? Ken maysa, malaag kumaday ti agundaway. Tapno dawatin kada kayo ti pamatagyo. Nabayagan at ibukod yo pagragsakan lang ti inin-into na riyo. Isa pang asiyo, tapanawan mo't kuman ngagbalbaliw kayo nanang. Ha? Talo dagiti kabsat ko nanang, ngam agduduma kami iti ama. Ket tinasakit, tila ang inaudi a kabsat ko, ti inay aywanan nyo iti usto. Isa pang asim, tay sarding yu kumanday tang aramid yu. No kayat yu ti makiasawa manan, makisinublan kayo latan kinitatang. Anya? Una nang, katsapay kumatamani po dita. Sulnitan nyo amin na nagkurangan nyo kada kaming anlak yo. Pangaasi yo, nanang. Adan putot ni Justin Veron. Amok day ta. Apay adi mo nabantayan. Kunak man no nanakam ka. Apay, adda ka di imbagak ananakamak. Ha? No nagkurangak iti pamagbaga. Nagkurang kamat. Isong awan mapabasol iti napasamak kan Justin. Nagbirok lang iti atensyon. Gaputa kurang ti atensyon nga impay mo kinkwana. Anya? Veron, pangasim. Agpanunot kamat kuman. Sulnitam, tinagkurangam kadagiti anak mo. Ken pagpapadaam kumati pamatig mo kadakwada. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Pudno amin nga imbaga ni Denver kan Kaveron. Iso asaan at tila ibagbagam kin ni Denver. Pangaasim, tagpanunot ka kumakit din, iti da ito ang napasamak iti pamilyam. Nanang. Sa anak mo't anang kurang anang bagbagakan ka anak ko. Ngam ti pagragsakam laang ti pinampanunot mo. Adu ti nagkurangam kadagiti anak mo. Iso apang nga asim tagbalbaliw kan. Nanang. Sakbay nga isublik ti biyag ko. Kaya't ko pa ay makita ti panagbalbaliw mo. Kantap no agtal na kumamatan ti panunot ko. No makitak nga da ka amang yalikaka kadag iti anak mo. Nanang. Ikarik day ta kada kayo. Sulnitak amin ang nagkurangak kadakwada. Kat sabay ko ma, tamapakawan nakmat iti amin ang nagkurangak. Di mo liwayan ti responsibilidad mo iti pamilyam, gapulaang iti bukod mo apagragsakan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, gasas, iti biyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Gasa, itibya. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Itaagon daway, isagot mi manen ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibya. Nay,
Nagpintas day ta sumungad alugan Huwag nga rod, Mare. Pagkargada siguro day ta itinatang. Wan nga rod. Kasla ita lang ang makitak day ta alugan dito'y lugar tayo Kat no namin doa day tan a pinagkargada itinatang, Mare. Ne, apay, asino aya ti akin lugan di ta, Mare? Kat no ni Adrian a kaanakam. Iso aya? Ay naladaw kagayam iti damag, Mare. Kat no gimatang manin itilugan na. Tapno jay sigod ka no alugan na. Kat aramaten na laeng no adati pagbiyahan na. Kasta aya? Mare. Ay naggagat da ngamin. Iso ang nalakada laeng nga agipundar iti kayat da nga ipundar. Alakit din, Mare. Inta pa'y agmerienda. Mabisina kon. Anya, kat no nagbasit pa ang tinaburas ta sitaw. Sana bali, Mare. Ituloy tantulatan Alawanan, Mare, no isuti ko nam. Amo, Mare, limabas itay aldaw da Adrian ijay talunda. Kat inusar da yi kabarbaro alugan da. Ngam saan gayam nga amo ni Mariela. Kasta aya, Mare. Mare, kat idi istorya ag agimatang iti kabarbaro alugan na ni Adrian. Kasla di na dengdenggan ti bagbagak. Anya? Kat idi imbagak analakada laeng nga agipundar iti kayat da nga ipundar. Inyaw awan nan ti saritaan mi. Ay na talaga akasta ni Mariela, Mare. Napudot ti dara na kadagiti kaarubang agpuprogreso. Ha? Wan, Mare. Isu adi na kayat adang gandagiti bagbagam, gaputa umapal kada Adrian. Ngamdakas nga apal ti adakan kwa na. Sigurado na sakit man ang tinakam na, gaputa nakaala ni Adrian iti kabarbaro alugan na. Nga uray kaanakan na mismo, Mare? Wan, Mare. Gaputa ti kayat na, kat isudala ang apamilya ti lumungaw iti panagbiag. Anya? Wan, patsanak, Mare. Talaga adakas nga apal ti adakan kwa na. Gaputa ti kayat na, kat agnanayon nga agrigrigat, dagiti kaaruba na. Gimatang mananggayam itilugan na ni Adrian. Uwan bagay. Nasayat mat kat niya tapno adamat pakiususaran. Anya? Isumot. Tanay, adamat sang kabasit anateng tayo. Ngam parikot ti mangi biyahe taawan kat nga rod tilugan tayo. No apay kat nga minakastoy Trabaho tamat at trabaho. Ngam uray tricycle ako Saan tayo akabala nagatangan? Adamat trabaho na gitanak ta. Ngam amupay. Kaslaawan pakakitaan. Ay na, sigurado nga ta anabayadan ni Adrian day alugan? Uwan bakit? Kat nudakkel tinaglakwan na tinatang. Para magmagdagi tatatao, kundi gatang dakit di itilugan da. Ay na, agsao ka man ako na akon bakit. Saan na nakaskas da aw day ta? Gaputan nagagat da. Oho, ti kunamkit day, kayat dati agparamag. Talaga sa balit yan dalita panunot mo, Ela. Apay, anadagsan tiriknam ka nagiti kakaanakam. Ay na, awan, duroteyo. Ay, Ela, Talaga, adakas nga apal tinagyan di takaunggam. Awan pa'y nasaya at may sawang mo. Pare, apay nga taakas la nagdagsan unay tirik na ni Mariela kada kayo asa nga pamilya. Ay, jagarudam mo, Mari Luleng. Gapo siguro ta dabasit alay pundar dagit anak ko. Ay, di kat agyaman, tapno adda ti pagdawatan na ititulong. Katno da kayo timang tultulong kadakwada no kasjay nga adda ti kasapulan da. Ay na, jagam mo. Hindi pa lang kasjay ti ugali na. Kaslasaan ko nga rod akabsat. Agyaman, tanaanos ka akabsat na. Kasano, no agpada kayo iti ugali. Ang mga no tinutupam pa yan. Ay, saan na ba alimare? Tinapatag, kat saan kami agpada iti ugali kan kapanunutan. Tanogpada kami, amagan no kakasilang dagiti anak mo.
No alawasin day tang uyag yun. Kasla kumarkaro mo nanang. Awan ito eh. Gapo lang siguro iti kinalamag ti panawan. Sigurado kayo, nanang. Amangan mo no darik-rik na inyo. Ngam di yun lang ibagbaga. Ay na, awan ko nakmatan. Narbisa naklaan di kalman. Ay na, no apay ngaming agpakpakarabi kayo. Naimbag ko man no ijay umati nakarabian nyo. Ngam saan mo it. Tayo balay ti kumari yo. Dahi talag chis-chis Mr. Aramidin nyo. Panawan nakit din dito'y Mike. Adula amin nga mom. Dahi tangamin kat nanang. Di yu amo ti mapagbagaan. Sa apay na unag-una yun dahi tauyag yun. Intay agpa-doktor na kasano. Ay na, di nakpakadanagan ko nakmat. Bagik na ito'y iso nga amok no kasano tirik na. Alam, huwanin nanang. Makaammo kayo nga roden. Isumit lagayam adi ka makitkita ang mapan ijay talon nyo, Manong Jonas. Masakit kayo magayam. Ay na, on nga rod. Naparin kami nagpatik di kalman. Para nga, no sumamay ti agas, kat may baganak tumatlag. Ay nahon Manong. Obserbaram ana imbag tirik nam. Tani, salun at itak ti kapatgan. Ay na, imbaga mo natin ko. Awan ti patag na do a kwarta, Lord damat lang ti sakit mo. Amangan kit niya, no may bus ti kwartam, kapoy ti kagagatang mo iti agas. Pudno launay day Manong Jonas. Kama, itaman pa yan nakaumay ka, ading ko. Wen Manong, taumay ko kumadamagan ni Adrian. No kayat na nga ibiyahe tinatang mi, tagapit kami kuman. Ay katuwa na, awan ti parikot iti dayta. Bala, bayam, ibagak tokin ni Adrian nga anak ko. Ala, agyaman ako unay Manong Jonas. Awan ang yaman la, talaga kasta. Natayo nga agkakarubat ag titinulong. Ay, ayun gayam. Diyo ka dinakit kita ni manang kong Ela. Aywan ngagpayso. Itaman pa'y asaan anap na pan ijay balay. Adala siguro nakakumikuman na. Maala saan na bali, ta ipadamag kuntukan kwa na nga darikrik na inyo. Maala nga rod Manong, agpatuloy akon. Tatang, mano alawasin tuyik ni nana. Ngam, kumarkaro mo't ako kumarkaro. Wan nga rod, Mark. Di namat kaya't tagpa-doktor. Ay, hindi na nga amuti mabagaan. Ngam, nabayag ka din asaan anang nangan, tatang? May kapat siguro nga aldaw itan. Iso akas dyan. Agtigargar ka po itibisin na. Kat di nalata kayat nga agpa-doktor, tatang? Wan anak ko. Jak man na mo itida dyan nga inam. Di na siguro kayat nga umimbag ah. Ay, no agpa-check up, di na kayat. Ngam no makichismis, alis to. Naita nga road. Agam no talaga akas dyan ha. Pilitin taa nga ipan iti ospital. Tano dito'y lang awan mapasamak. Gaputa di tayo amon no anya ti may patumarkan kuha na nga agas. Naimbag tanaranaan kayo, Manong Doroteo. Ape ka di ading ko. Saan nga minan anap na pan ijay balay mi ni Mariela? Pakibagaman, tamapan na pasyaran ni Manong Jonas. Impandagayam ijay ospital idi na minsan. Kastaya, bakit kumusta nga rudan? Agpapaimbag pa'y laang Manong. Ngam adda ka no pa'y follow-up check-up na. Itaman pa'y adirimrimor ni Mariela. Kat no makalawasan nga adaan na yun na. Naggidan da pa'y kayang nagkapsat. Anya? Masakit ni Mariela? Wala din ko. Nang rugi ti uyag. Aging nga na po kaw ti kaganasan na namangan. Isa kimapsot. Ni, apay ngay akal laat matan.
Kat nagpakita ka din iti doktor. Saan nga ron? Di na kayat. Aywan ti anak mi ngam di nalat ta kayat. Una yan ay ati kasta. Maala saan na bale. Tamapan minto sa rungkaran, manong. Uwan man nga ron ading ko. Marang da kayo ti makaay-ayo ken kuha na ama pa nagpakita iti doktor. Manong, agpapigsa ka. Tanay, agidgidan kayo mo't ng kanibakat ngagsakit. Di naman kaya't di mapanagpa-check up. Ay na, narigat na mabaybayan ti sakit ita. Kita andak man na complicated karon ti sakit ko. Isu nga agnanayonan ngagmin-maintenance sak. Anya? Dahito ti pundo bayaw. Isungay aywan nyo ni Ella mapanagpa-check up tari. Manungal dawan na digayam lang nangan. Isu ako na yung agtigirgar. Wan nga rot manong. Ngam ni ibagami agpa-doktor. Agungat mat. Abangan no pang panunutan na ti magastos. Isu adi na kayat agpa-doktor. Ngam sarabali. Bang tadak iti kwartang aramatan nyo. Kababain mo tan amanong. Ay na, di mo panulutan na sa bayaw. Dilapatag at dati aramatan niyo. Kan may sa, awan ti parikot iti paglugalan niyo. Aramatan niyo ti lugan ni Adrian, kat isuntag maneho, tapno makamenos kayo iti gastos. Agyaman ako na iti kinaimbagyo manong. Nga orekas dya ti ipagpakita ti asawa ka na kayo. Ay na, awan kanyak na dya bayaw. Agkabsat kami iti asawam. Kat napatag kanyak ti kabsat ko. Nanang, agrubot kayo. Tama pantayo pa-check up. Nya, check up dita. Hawan ti sakit ko tapno ipakita dak iti doktor. Anya nga awan. Kit no nakapsot kayo. Ken nakaron na ita panaguyok-yo, nanang. Ay, Di yung pagparikutan ti magastos. Adamit ti kwartak. Ken adapay ti inted no ulit ag Jonas. Ken no may papanmot iti lugan. Adda ti lugan ni Kasinsin Adrian. anya. Tapay kanwa ng tedda. Apay, panagkunada kat awan apulos kwartak. Ha? Ay, jak amo ka na kayo, nanang. Masakit kayo lang arudan. Natangsit kayo pa ilaan. Anya. Kati sumad, nanang. Ala, makamo kayo arudan. Iti biyagyo. Agrubat ka, Mari Lungling. Intaman pa siya rin ni Mariela. Apay, saan ka di pa'y anaimbagan? Saan ka nung arud, Mari? Nay, mangipasakit gaya mon ita, ti kinachismosa. Si Kamot, Mari. Katuan mat, itala ang mat nga agsakit dayjay. Kanawin ang napigsa, iso a kanawin ang makikakaaruba. Alakit din. Agsagana kan, Mari. Tainta sa rungkaran tigayim ta. Da kayo matgaya, Mari Luleng, Mari Marta. Un, Mari, nasabat ko idi na minsan nila kay mo. Kat na ibaga na adi ka maimimbagan. Kani na panalo mo gaya man ngagpaiso ti Marikrik nam. Dakkelan ti imresan ti bagim. Ay, edyak ngamin nang nangan, Mari. Iso ala kapsutak. Kani, adan sapay tung tumaram. Ay na, saan anasaya at tumarno, saan anaireseta kan ka. Saan anasaya at data. Iso ngayon kagpa-check up. Kan saan anasaya at tumar nga awan kargati tiyan, Mare. Ay, panagriknak ngamin kat nakapsutak akan ayon. Ay na, tinasaya at ingkag pa-check up, Mari. Kita ang manditabagim, talaga adakkelan ti imresam. Ay, Uy nga rod, Mare. Naggidan kayo upay kinimanong Jonas nga darikrik naan na. saan pa yan naimbagan, Aya? Saan pa eh? Nasaya at
Nagpadpada kami iti kasasaad. Ha? Anya? Ay namari, agpaimbag kakit di. Tapno makapagbabanding tayo manan. Mana, agpakada kami nga rudan. Kane, ingkag pa-check up ah. Ay, naupayak itikas di nga imbaga ni Mariela, Mariloling. Imbagakon kan kamari, talaga akas jay ti ugali na dayjay ako marita. Makapaupay. Agsaksakit lang arudan. Day tapay lamang iruruman ter aramiden na. Kabsat na pa'y mangarod mismo. Isupay ah. Imbes ko mga ibagana, asapay ko mata umimbag dangag kapsat. Saan mo't tasabali ti bagbagana? Ay una yun nga ugali. Anya nga iti kayat na apagparangan iti kasting imbagana. Ay kayat na siguro ang agsaksakit dadwa. Di na iya makita. Ni Manong Jonas nasingput. Mayat ti panagbiag na. Ngam iso nga apan lang ti adda iti kaunggan na. Awan apulos ti pakakitaan ti nagbanbanugan na. Nga uray awan ti sardeng na amakitangdan. Dayta ti pangkitaan. Nga uray kasano ti panagsalukag mo no saan mutlaang analinis ti panagpuspusom. Awan mutlaang ti magunod mo. Mark, ipanda ko ni sa ospital. Kunak man no kabalan yun, nanang. Saan gayam anak ko? Mariknak ako mapkapsuta kon. No, idi pa ilaan ko nagpa-ospital kayo. Saan akim maro ti kasasaad yun? Ala, di na kunungtan anak ko. Natangsit kayong tumangamin ngay nang. Di yung pampanunutin na kiti sa usawang kinararamidin nyo. Anak ko. Masakit kayo lang arunin. Dahita pala ang mangirurumin kararamidin nyo. Pasensya ka na talaga, anak ko. Ay, mabit lang nanang. Ayabak ni tatang. Kaintay yung arod, iyo ospital. Manong. Nakapsot ka pa ilang ating ko. Di mo biglaan ti bumangon. Manong Jonas. Apay ngamin anala daw ka nagpa-ospital. Apay ngamin nga inuray mo pa ilang ako maro ti kasasaad mo. Impagarup ko ngamin. No kabailak ti agpaimbag ije malay manong. Ngamsan mo't gayam. Una yan ti kastang agpaiso. Ay na, apay ngamin nga ingkaibaga. Asapay kumatagpadpada ta iti kasasaad. Kasano, no di kan umimbag. Tanusyak, milagro laeng, timang paimbag kanya. Gaputa komplikadon ti sakit ko. Kasano, no maipada ka ating ko. Ha? Manong Jonas. Ang amala, di ka matanagan. Nasapa pa'y lahang ti amin paragan ka. Agpaagas ka. Tapno saan ako maro ti kasasaad mo. Tulungan kay ti magastos. Manong, pakawanan na ko ba kadagiti nararamid ko? Agbabawi ako unay. Kan awanan ti rupak amay parangkuken ka. Gaputa si ka mismo nga inruruman ko timang tulong kanyak. Ay na, awan anyaman na dayta ading ko. Basta agbaliw ka kuman. Punasem ti dakes nga apal di takaunggam. Inumam ngamin amin nga agas mo, tapno daras ka nga umimbag bakit? Di ka di Manong Jonas, ti akin gastos iti day talakay. Uwan bakit? Gaputa kayat na nga umimbag ka adagos. Agbababahoyak kadagiti impakpakitak kadakwa dalakay. Saan gayam arumbang aguyudak ida apababa. Gaputa isudam at lahang timang tulong kanyak. Dahita ko man ti pampanunutan bakit?
Arig na nagsubli amin kan kang inararamid kan sawsawang mo. Lakay. Nagsubli amin kan katipan ng iruruman mo itipada matao. Anam nasapa pa lang. At dapat gundaway. Agpaimbag ka, kat agbalbaliw ka kuman. Awan, lakay. Di ka mangiruruman para laang itibukod mo apagimbagan. Gaputa dumtang to ti panawan, akasapulam ti tulong ti padam a tao. Papagayang, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Kaya't mo asawan, lumaban ka kas mayor dito'y ili tayo, lakay? Dito ti plano kita bakit? O sige, no day tati planom, suportaran ka. Agyaban ak lukas ta bakit? Sapay la ko mga rod, tagbaligi ka iti day ta planom. Manamnamak dito bakit? Gaputan na dalos ti records ko when it comes to politics. Sa bagay matkit di Isungawan pagdanagan tayo. Diyak matkit di may pasigurado 100% ket mga baka. Ngam adalatan namnama iti kaunggak. Nasayat na ta na panunot mo, pare. Wen pare, idi pa planok ti lumaban kas mayo. Ngam ito na nga nadanak iti kundaw eh. Kas makita ket kabailakmet pare. Kabalam na ita, pare. Adu kami asuportado ken ka. Agyaman ako unay pare ha. Ket sapay la ko ma, tamadaanak iti kundaw eh ngagtugaw kas mayo iti ili. Saan nga imposible na ita mapasamak? Gaputa kasi tinakunak. Adu kami asuportado ken ka. Isama sigurado. At nanamnamam. Sapay la ko ma, takasta pare. Rabiin. Ngam, awan pa'y ni Papa, Mama. Ay, wan nga rod anak ko. Narabyan ijay napananda. Napanda ngamin nagkampanya. Kasta ka di. Rabii una yun na sumangpat. Sakit masapa manin arumwar. Anyangay nga rod anak ko. Aw-awatan talatan ti amam. Anyangay kat kasta talaga ti politika. Ay, santa pa yun ang makasango iti panangan ni Papa. Ha? Kanayon nga awan. Kanayon abisi. Santa pa yun ang makadua amapan makimisa iti Sunday. Fara anak, maawatan ta kumati amam. Sana bale, tainton malpas ti panagkakampanya, kat saan tuuna yun ama kumikom ni Papam. Mala, umay kakit din iji kusina. Insagana kon ti pangrabyanta. Saan siguro ang mga ni Papam na sumangpat. Sigurado anangan da ijay na pananda. Oh, why so sad, Farah? Is there something wrong? Ay, Oh, apay akasta tilangam. Adda ka di parikot mo? amo Marika, umapapalakman kan ka. Ni, apay anak ko ng dayta. Gaputa buo ti pamilyam. Ha? Anyat kayat mo asawan? Siyak ngamin, saan ko amarik na ti pamatag kan panagayat ti maysa nga ama? Anya? Ay, agmay maysa nga anak. Gamasanak man lamay kan iti atensyon. Uray maminsan lang iti makabulan. Sanak pa'y adamagan no kumusta ak. No kumusta ti panagadal ko. Ha? Manipod iti panagkakampanya. Awan na pulos ti oras na kanyak nga anak na.
Karkaro manitan, gaputan ang habak kat nga rod kas mayor dito'y ili. Anya? Anak kaklaang mat nga agkasapulan iti oras. Kan panagayat ti maysa nga ama. Ngam pulos adyak marik na dayta. Isuan agasat ka ako na. Gaputa buo ti pamilyam. Amo batan, kalkalpas lang ti graduation ti anak ko, ni Paulo. Ha? Iso akas iti sigod. No adda naggraduar nga anak ko, adda pagsasangwan tayo ijay balay inton bigat. Ay katwan Sana mabalin na sa anak nga umay, maminda. Maragsakan akunay ang makangag iti dayta. Inawis ko ni Congressman, kastamat ni Governor Melissa, kani Attorney Luis, umaymat. Ha? Iso asaan ang mabalin asaan ka nga umay, Mayor Mario? Po? Una yan, maminda. Nakababain mo't ano siyakla ang tawan inton bigat. Umayak. Namnamam dahi tamam. Mala, agawid akmatan. Rabi una yan. Rabin, nakaring ka pa ilaang. Bakit? Wala kay. Inuray ka talaga sumangpat. Ha? Apay, nalipatam ka di a graduation ti anak na inton bigat. Ayun gaya man niya. Ay na, pasensyakan bakit Naawan matan iti panunot ko. Anya, ay unay kamutan. Graduation ti anak ta, ngam nalipatam. Sapay namnamaan na nga umay ka, tasi kakano ti mangimartsakan ko na. Kasano da ito yan? Si kalatan ti mangimartsakan ko na bakit? Anya, kaya't mo asawan. Saan ka nga umatendar iti graduation ti anak ta? Sana talaga bakit? Nalpas ngamin anay bakakin ni Ma'am Minda, ama pa anak ije balay dahin ton bigat. Blowout ti anak na. Anya, Nakababain mo, no siyak lang tawan niya. Ken umay ni Congressman, ni Gobernador, ken ni Attorney Luis. Alangan di mat asyak a mayor dito'y ili tayo kat awanak ijay. Diya ka mo no anya ti ibagak, Mario. Anya laangan ti panunutan ti anak ta, iti kasta. Si kalaangan ti may explain ken ko na. Sana mabalin asyak laangan ti awan ija papanak kumain ton bigat. Iso asikape lang ti makaammo ken ko na. Anya, saan nga umatendar ni Papa iti graduation ko, Mama? Sana nako. Sana balit ada akmat. Siya kunti mangimartsakan ka. Anya, ay, unay matan. Kunaklakit din no proud ni Papa Kanyak. Agraduara kon, kan may saak nga special award Nga, saan gayam nga umay? Aw-awaten talatan ti amam, anak ko. Anya ngay nga rod, naku na anak kababain, no isulaang ti awan ichay. Anya? Ah, nakababain nga isulaang ti awan? Agasam man, imo na paya pinanunot na ti ibaga ti sabali a tao. Ngam di naman la pinanunot, no anya mat ti makunak, iti saan na pa nag-attend iti graduation ko? Napatpatag pa yan nga amang dagiti kakadwa na iti politika. Ngam siyak nga anak na. Una yung tikastoy. Mama, anakak lang agkasapulan iti pamatig ti maysa nga ama. Ngam pulos adyak narik na ka ni Papa. Anya? Ala, uray saan ta nga mapaniji school, Mama. Uray saan akong nga agmarcha. Itaman pa saan ka matagtagari bakit? Apay, ada ka ti parikot. Sikat ti ayan ti parikot. Anya? Tapnoam mo. Gapo iti kasta unay asakit tinakam ti anak takan ka. Saan kamin anagatent iti graduation na? Ha? Mario,
Ikam kumamot itinaan-anay nga oras ken atensyon ti anak ta. Saan kumamot nga iti politika ti pagtayakan ti lubong mo? Gapo iti politika. Kasla nalipatang maten nga da anak mo. Nga agkasapulan iti pamatag mo kas ama. Ay, anya ka din na itang ibagbagam leti. Mawatan na kumawat. Siyak ti mayor. Isarong banglaan nga iti amin nga okasyon kat addaak. Nangruna no dagiti kakadwak nga opisyal ta agawis kanya. Anya? Mawatan na kumamat bakit. Iso nga awan ti rumbang nga pagsakitan tinakam ni Farah. Sayang. Saan ka nag-attend iti graduation, friend? Ay, nagsayang talaga. Special awardee ka pa, Mat. Mas daaw amin dagiti classmates ta. Gapo iti saan mo apa nag-attend. Ay, santo pa yung masayangan ni Papa. Saan ang nag-attend? Ha? Iso asaan akong anapan. Gaputa kaslawan matlat serbina. Inggaad ko ti panagadal ko. Ay, una yun ti kastoy. Pulos nga awan suporta kanyak ni Papa. Pudno nga itad namin na masapol ko. Ngam emotionally, awan na pulos suporta na kanyak. Ay, una yun ti kasta sitwasyon mo, Farah. Pasig nga iti politika ti ayan ti konsentrasyon na. Diyak nga rod amo no malagip na pa'y nga adak nga anak na. No iti imatang ti tao, mayor ni Papa. Respetuan ti uray asino. Ngam di dalaan mo. Nga iti unag ti pagtaangan. Siyak nga anak na kat di na paganano. Anya? Mas pinili na ti agserbi iti ili. Ngam iti pamilya mi. Dapat patag pa yan dagiti umili. Ngam da kami nga aginana. Oh. Apa yung sasakit ka ba? Awanan. Pimanawan ti anak ta. Anya? Diyaga mo na sa dino tinapanan na. Inala na amin nakawas na. Sa dino tirapanan na. Awagan man ti cellphone na. Awan, diyak makontak ti number na. Kan nag-deactivate iti Facebook account na. Anya? Diyak ko na muna niya taramid. Oh my God. Mapantay yan ti gayam na. Mapantag sa lutsod. Mabilang man tawan ni Jay. Barang amutan sa dino ti ayan na. Auntie, Jack amo na sa dino tinapanan ni Farah. Oras siya kat madandanagan akmat. Anya? Itay pa nga awagak ti number na. Ngam Jack makontak. Nag-deactivate mo tan iti Facebook account na. Isu nga agraman messenger kat awan. Kasano da ito yan lakay? Madandanagan ak no sa dino tinapanan ti anak ta. Di ka madanagan bakit? Agaramidak iti wagas. Tapno daras amamuan no sa dino ti ayan ti anak ta. Ala, no nyaman da ita pampanunutam awagas. Aramidam on. Aramidam para iti anak ta. Uray italaang agundaway. Unayan pare. At niyang amin tinararamid mo. Mariribo ka ng launay pare. Diyak ammo taramidak. Anya? Saan mo nga ammo ti aramidem ko nam? Esos, rumbeng nga ammom ti aramidem. Para iti anak mo na ita. Ha? No ammom ti aramidem iti politika. Nang nangruna ko mga ammom ti aramidem para iti anak mo. Para iti pamilyam. Pare. Manipod ngamin nagbalin ka amayor. Pulos nga awanan oras mo iti anak mo. Banag nga iso ti kapatgan ti amin. Nasayaat ti agserbi iti umili. Makapabang ar itirik na no ado ti gagayem.
Ado ti maamam mo, ken ado ti matultulungan. Ngam awan serbi na dagita, no ti mismo a pamilyam ket kurang ka iti oras ken atensyon kadakwada. Day tangarot pare, nagbalinak pa managing bubukod. Hala, sapay la kumaa, tada iti nasaya at akasasaad ti anak yu ita, sa dino man ti ayan na. Duwan na tawen ti napalabas. Manipod pimano ti anak taleti. Ha? Duwamat na natawen asinapsapol ta. Gumawan latta. Sapay la kumata si bibiyag pa iti anak tangaging gainan. Sa dinuman ti ayan na. Sapay la kumata day tinatalgad akasasaan. Basol ko ti amin. Bakit? Ha? Ita, namiris ko. Ngawan serbiti pa nagsirek ko iti politika. Awan serbiti kinado ti kayem ko. Manipon nagbali na kamayon. No ti kasukat na, kat panang-panaw met ti anak takadata. No idi pa'y lakuma, kat napanunot mo dayta. Nalabit asaan ang napanunot ni Farah ti pumanaw. Nalabit nga agtrab-trabaho itan. Kat addalat ta nga agaw-awid dito'y balay, kalpasan ti trabaho na. Ngam saan ngamin? Inununam ti politika. Saan adakas ti agserbi iti ili? Ngam be fair kuma, Mario. No kasano ti ayat mo nga agserbi iti ili? Iso kumamat ti ayat nga ipaay mo kankwana. Saan nga umdas nga ipaay mo laang dagiti masapul na? Pagbabawyak ti amin. Bakit? Namiris ko amin na nagbildutak kan nagkuranga kiti anak na. Kat sapay la kuma. Taday tuya pa nagbabawi kasan pa yan aladaw. Tapno ilintag ko dagiti kilong haramid ko para kada kayo nga aginak. Oh, si kamot gayam, rekabalasang ko. Wan, auntie. Imayak ta ada na patag nga umay ko ibaga kada kayo. Ha? Anya dayta? Ada nga mintigayam ko ije syudad. Imawag itay bigat. Nakuna na, nakita na kano ni Farah ije syudad. Ha? Kasta ka di? Asino agayam mo dayta? Ni Tina, auntie. Nakuna na pa'y asinurot na kano ni Farah aging ga iti boarding house na. Mabalin ka di nga awagam tigayam mo. Mabalin ka di ang makasaritak balasang ko. Sure, auntie. Amang ano isuday to yung tisungbat ti karaharag tayo ang makita ni Farah. Sapay la kuma, balasang ko. Indon bigat. Mapantayo ija syudad. Kadwatan ni Rika. Wala kay. Barang makita tamat lang ang ti anak ta. Sapay la kuma. Tasan tayo ang mapahi di papantayo dyan. Oh, kumusta nga tan ni Farah? Dua atang asaan ta nakit kita. Kan nakasarsarita man lang. Kaili ko matanda anak ta bakit? Nung makita ta ni Farah, ikarik nga bumawi akiti amin na kurang ko kuwan kas ama. Oh. Ikarik dahi ta bakit? Mama, Papa. Wanan ako. Dakabi da ito eh. Kumusta ka, anak ko? Farah, anak. Kumusta gaan? Kumusta? Okay aklang. Awan parikot ko. Itaman pa'y analagip nak ako mustaan, Papa. Apay, awan kayo ka din iti politika.
isuan na lagip nak asapulan kan kumustaan. Ha? Ay, saan nakasta anak ko? Kinapudno na. Saan kami nagsarsarde nga ng sapsapul kain ka? Manipod pimanaw ka nga awan pakadam. Anya, Saan kami anak katurturog anang pampanunot kan ka? No ayan mo, no kumusta ka? nalagip naklaang idiawan akong ejay balay. Kasta ka di papa. Ha? Ngam idiadaak ejay. Kaslawan sirsirbik nga anak. Kaslaak asok asaan mo amakita. Agmay may saak nga anak. Ngam kaslaak nabisinan iti oras ken atensyon yo papa. Sa ita, sa pulan nak madlagayam. Anya? Okay aklaan dito'y kunak manan. Awan parikot ko. Natal na ti panunot ko. Awan ang ti pagsaksakitan tinakam ko. Anak ko, pakawanan na ka. Aklo na ka nagkurakin ka kas amam. Nga nakaamiri sa kon. Pakawanan na ko ma. Ikarik abumawiakin ka. Tagiti oras nga impagarup mo nga inyimot ko ken ka. Ipaay ko itan. Awanan, ti kay nagaw mo anak ko. Kaya't kung ngay bagakin ka, napatpateg ka ngam ti politika, kan iti amin na banag. Napatpatag nga amang ti pamilya, ngam ti anyaman abanag. Unaan ti pamilya, ipaay tinaan-anay nga oras kan atensyon. Iti kasta, agtali na adlat ti ragsak iti unag ti pagtalangan. Bueno papagayang, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.